No, dejstvo je, da poskuša klub vsakodnevno rast, dejansko tudi na vseh področjih. In ena od teh zadev, katere smo se lotili, dejansko je tudi nov opremljevalec pri vsem spoštovanju do prejšnjega opremljevalca. Prejšnji je bil tisti, ki nam je v najhujših časih stopil naproti. Dejansko pa smo vsi skupaj mnenja, mislim, da tudi z navijači, da smo prerastli eno zgodbo, da poskušamo dejansko biti najboljši na vseh področjih. In moram reči, da smo se z Adidasom zelo hitro dogovorili, tudi njihov veliki interes je bil z naše strani, niso bili dejansko edini v igri za tole novo 4-letno obdobje. Bilo je še več velikih firm priznanih, torej dejansko svetovno priznanih, ampak mislimo, da smo se odločili pravilno in da bo sodelovanje s Adidasom torej v naslednjih 4 letih uspešno. No, definitivno je Adidas blagovna znamka, ki je vsakemu poznana. Dejstvo je, da je to tudi najvišja kvaliteta, kar je trenutno v športu je možno doseči. Jasno, da tudi bo temu cena primerna, ampak sami vemo, nikoli nismo toliko bogati, da bi lahko ceni kupovali. Dejstvo je to, da je to eden, torej tudi po mnenju Adidasa, eden lepših dresov v Adidasovi kolekciji. Tudi moram reči, da so oni, ker smo sodelovali pri zasnovi tega dresa, tudi oni dejansko nekako nad temi barvami, nad barvno kombinacijo navdušeni in tudi oni mislim, da so zelo dobro sprejeli to sodelovanje z nami. Mi smo vrlo sretni i ponosni što smo potpisali ovo sponzorstvo. Uvjeti pod koje smo dogovorili su znači na 4 godine. Oni uključuju opremu i određene financijske kondicije o kojima ja u ovom trenutku ne bih govorio, nismo raspravili to sa gospodom iz NK Maribora, ali rekao bih samo da su uvjeti zadovoljavajući i za Adidas i za NK Maribor. U svakom slučaju mi ćemo ući u Mariboru Fan Shop i ideja je da kreiramo cijelu lepezu proizvoda, tako da fanovi Maribora mogu dobiti ne samo dres, nego i trenirku, i polo majicu, i t-shirt majicu, kapu, sve što će biti potrebno. U ovom trenutku nemamo sve detalje, bilo nam je vrlo bitno da pripremimo dres za početak prvenstva, bilo nam je vrlo bitno da dobijemo pravu opremu da dečki imaju u čemu nastupati, a detalje koje ćemo razraditi tijekom jeseni, od njime ćete biti pravovremeno obaviješteni.